Boum. Boum, deuxième fois. Boum, troisième fois. Boum, yahima kalbush. Akawanzo watabisha kawaisha namba. Boum, wallahi, boum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu wa Jamalif, domba Mwenyezi Mungu iko malani kao domlio ganywano no hanyotipia. Wa alaikum salam rufanti swali. Mwenyezi Mungu ya hifadhi uwana, ya hifadhi uwanashi watu, ya hifadhi uwahu watu, ya hifadhi haina mwana mkomori. Mwenyezi Mungu ajaliko usiku wa jana wandu wa kaulinda yemihaji yemasihu ya jana ike wawaswili wanono na muo na mvuu na swiha na jasaji. Mwenyezi Mungu ajalia ukaya yemihaji hatu ya roha huenda ihu Maka. Mwenyezi Mungu ajalia ukaya wabala kheri na baraka na naama. Mwenyezi Mungu ya hifadhi yensi ya hatu, ya hifadhi owa komori, ya hifadhi haina mwana mkomori. Roa kouranza, riwa touranza, roa riengao, roa tourenga. Mwenyezi Mungu ya wahifadhi haonti pia insha Allahu. Ya jani ya ukaya he baraka ya hemi haji banda wende wakauzuru ya alkamba wabale naama na kheri hujar mwensi hatu insha Allah. Watukufu na mpartage ze video wakati kao haini mrikao jonji ya katujo na ami uosati supprime parce que c'est mon Facebook inuti page ya juhamba ukaya tuira munge na bezu ya maabone cha Facebook ya 5000 personnes tandi se supprime yeuto partage ze video tandi so vunguza c'est mon droit le jonji yangu ni suive na partage. Watukufu wa Jamalif, Mwenyezi Mungu narinike khatima njema yarinike musomema hohanza hahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yajaluka ya mshelo wanono mjuha wanono. Salut mon frère Ahmad Zaimu Mungu heri na barak rawi remrumshaho hohanza hahi rabbal alamin maurika dolio gamono monsieur l'emblémat, l'homme de bon cœur et de grand cœur, monsieur Ababa, papa de sentiments, l'éducateur, l'homme géant, l'homme inarrêtable, l'homme de bon cœur, monsieur Ababa, avec madame la belle Bella, la charmante, la maman capable, la maman de bon cœur. Longue vie à vous et à vos enfants, Inch'Allah. Mwenyezi Mungu yajalie wabaki walele hamadani. Mwenyezi Mungu yajalie wabaki wabalie waonese ya ukaya mahaba tidouka mrianike mrumshe yamfanye kursu ya mhule juna lambatse na junia lansohole sha mahaba dourande emrumshe heureuse yake konta yake fier mahaba douandu uwaidi hohanzana wabaki harma suri wabaki harma nyanzo wanada mwaduna ya ukaya wanu wangu ikao wabalia picha waonesao ya ukaya mrumshe yohanziwa harespektewa mrumme yohanziwa harespektewa. Longue vie à vous, monsieur l'emblémat, et ta femme, la belle, la charmante, la belle Bella, maman de tout le monde. Watukufu wa Jamalif, Mwenyezi Mungu jornika khatima njema na musomema hohanza hahe rabbal alamina. Mwenyezi Mungu ajalika izorambao rihunre manufa rihunre zefaida au kayangarambao haswabu ya Mwenyezi Mungu. Partagez le direct. Watukufu wa Jamalif, comme d'habitude, gamina sujet nrab. Léo, ze sujet gizo nrab. Et kataba gizo nrab de ukaya, ini sujet et à Léo, ya urgent,
ikao sujet mbili za urgent ikao tizi remplace usiku wa leo ni zambe haukaya ze sujet zombili za kabir zambe leo rambio wenyi wa keravi jer zambe usiku wajina eza urgent zinu rizambe usiku wa leo watukufu Mwenyezi Mungu nalike khatima njema na mwisoma usiku wa juzi mshele wa jana sipara ni mwanama ikao ngam evite huvumbua omji ikao mwanama si ujulana ikao katunu Marseille hanipara hanambia kiram renge apeli ya hangu haukaya gamina urgent gasi masihu 22h à 23h gamina mzadze tsoi mkomori yakawa mtoujua ya toujumba hanikao ya bidiende mzadze mkomori tsoi nlodamina ye ikao youlala hobonze masihu yala hanentize ye message njashida na iona njashida na ibua hojua botlasi hanipaba nya message la mwana maola hanambia ukaya tuiramu gamina mzadze mkomori tsoi ikawe mzadze wo itim parisa honziani ye masihu hanambia kayo ulala honziani ye mzadze wo ikao njohanza boturamu zilade ze message unihubiri ufanye komunike ye mwenye yaje ya mtahe hambalie mzadze ola banda ula shababi utona mrumshe hende hamranti haruma imnate wahahe yemasihu yala eshababi ola hapara mwanzano wahe hende halala hula haranti mzadze haruma imnate wahahe hata botasi habalia ola mzadze hambihar masnak hende hamhula mbayin ruhali ola moto hajuha haklawa ambatiramu tina ujua ni kontinye wakati kanga mjukao yimzadze suru ulona wana o yimzadze ulona fami tina ujua ni rengia ngazuma hiyo hanambia banda simpara hadisi hanambia ze taratibu tishidi hanelezo mahalani garjo hujarongoze ye famia hahe avec mastehi watina uvumbu wa mji wa he mzadze kaudo yaliyo yekakwa jahunra solution garjo uvumbua haukaya karituta hajera mbari puwa wandusheo haukati parufanya video ya mzaze ikao gamjo hujambavu yode suji ya mwando ikao mzaze wo abasarzamba wo usiku wa jana ibidi kahalala ho wonze tena gamjo zamba ukaya mzazamru na keido ya keireo ya kimchanfu shamzadze yodi sujet ya mwana sujet ya vili mwanamshe ikao hataishie mwanamahe mrumshe banda hataishie mwanamahe mrumshe mwanamahe hambize mwanamahe na mwanamshe ikao mwanamshe hakamwanzanua hatahe mwanamshola ya mbize yani ya lolo ni mwanamahe aba sarzamba ongo ona 3 ans ya mariage wazaya wanawaidi she mwanamshe ye mwanzani wahe mwanamshe wahe mrumme hawapata 1500 euro dada hawapata la 1500 euro gasina mwa wanjia na haruma konfli na umani lola mrumshe wahe mwanamma hae hasibabu de mapesa hae yomkinishi hawaveshia na mipiki ya ironi bahata wajihundu yemrumshahe mwanamma hahe uonge TikTok yo ujua hafanya live hau hafanya na majimbo wa kiironi ya udobeshea ebelsurwa hahe na valaye di akautahe mwanamshola ili alulone mwanamma hahe finalement badala waveshia na mipiki yani insulte na insulte wamwambie mwanamshe ya ukaya mtsourenge mapesa hao ola mwanamshe hende uende wa mbi wamua remrumshe remrumma hahe watanganyi hawa uwe mwanamshahe emrumme waridi yabo wapara ye polisi badala wamba ukaya wiha deplace ohahe ili yaje yafanye dega ola mwanamshe hema pesa ya hahe ya deplace kanzaende ya tahe 1500 ya hahe wampara no la mwanamma hahe kaudi alole mwanamshola hatanganyi hade nemrumshahe wauwa mwanamshahe waridi wampulie polisi waridi wahana ya ukaya kajawani kama pesa subhanallah Mwenyezi Mungu nalike khatima njema yalinike nisomela hawe mwanamshahidene mrumme
dene mrumshahahe wasiavo wapare polisi masihu yala komkwa oladi ya deplase haja yabwe polisi ngwajo ufunga emwanamshola bada ha deplase na bala wamwambia ukaya nso urenge emapesa yaha na bala wakaompara wende ili wende wamuwe finalma wapare polisi ye polisi wa mrenge shakabati stishhada shawonese ya ukaya sevre gamwa yo mapesa garjo huja armwa ye sujet yo. Troisième sujet, Madame Shohat, ulona âge de 16 ans, ikawe sujet inu rikawirenga leo, jana hunga leo, ika Madame Shewo ulone 16 ans, halawa hodahoni, emasihu ya jana, airangu jana, kajala lao hao, na wemna Madame She maore, nzazahe maore, yo kabeldema. Nzazahe haripara nogwe masihu ya jana, njashida na mrenga, kajashida rahadisimbo, paske kamasihu, hanetize numero hata vanklasi hanipara, baada yo question de urgence iko obligatoire jelo rongo ye message vanu haukaya emwana haroha na ingu joke mwana he haroha hadungu mwana mme kati sawa no wazazi wakaanza watatazi akwambi mwana hangu hata wakatsumona shay haone saukaya turamu mwana hangu haroha hadungu mwanamme mgazija mana yamba mwanamme mgazija hingi garjo hujar detail ruones watu kufurara jajar maze sujet. Partagez le direct. Donc mwambia ni ukaya ola mwanamsha hangu ikao sikatirongo wabanu tabagamjo soma hitima usiku wa leo hamakalima ya yamba osome paja komo actualité yamba ukaya turamu gena video ya fundi Fahardini hamena fundi Fahardini ikao hayamba ramba gavjo soma hitima usiku wa leo mwanamsha hatu hatsahasamaha mwanamsha hatu haji excuse rimsamihi walanga mambo mimi turam ekati janga mambo banu banda esama haitsaho sikwa jana harma yemeye yepaja kwa actualité ihondi hoikao yambaze nai hata samaha gamrudi nje na bibanu banda banu tifanya video sikawone sahani ukahani kazanrabo sidi tifanya etirongwa tsamba ukanga mjo mrema amjo soma hitima mwana mshwatu hata samaha au sikwa jana luonesa ya ukaya mimi turamu si husamihi Mwenyezi Mungu mtina hata rancune haukaya si wanadamu mruka tujua wakati hili ni mwanadamu ya joka uranse duniani wakati kao ngarjoka sonsi pia inu passage si uswamibu mwanamsho hangu Mwenyezi Mungu wala ntina hata rancune wala ntina hata mba nrongo itoka yonti ya mnaharara wakati kao hudemande excuse nami mwanamma hoturamu gamhutsa husamaha eke message hangu na ifanya banu nambaga mjosoma hitima yihu derange yihu pike yihu evexe gamutsa husamaha haukaya mwanadamu ya tsahasamaha ya accepte ya elewa ya ukaya zinu kazamba hau zinu kazirendwa sikubali soma ya sababu ya Mwenyezi Mungu gamombo Mwenyezi Mungu baho utsikane rancune mangu banda tikanzani jidefende hanrabu anikaza mwambi ya ukaya utsikane usiubaho ni somihi aukaya c'est comme ça si wanadamu justi duniani hunurika ujarivire wenji gwa johansa mprentimbi wenji gwa johansa mprentinjema wenji gwa jihada yao jelukaya la plupart wanadamu wenji wabua wana konti fantomu wajihansi haudea hausafihi hamati jadresi tio kwamba mlago nziti jimlezi uo yo ubaki haruma ye paji ya komor actualité 24 sur 24 haina wakati kumora actualité walona message zahao yo ubaki yabo juma uri safihi juma unideya juma udia fundi wangu hiyo de bwana wona nusu ya wanadamu wenji wabua adresi za kipiratage kwa tina ubinadamu ya ukaya mruju wa urongoza mru hamastehi mruju wa urongoza mru ha ubinadamu mruju wa urongoza mru d'une manière ya mru ya change sho wanadamu wa jihanti ya ukaya ebazia hao do ukanti wadungie mru wa safihi wangu wasampanye wangu hamakalima mai sho wangu hamanda wao ye kamwede hata mjivenwa na mdojua ya ukaya ekesha hatu kasjenda esha hanyu kasjohenda wakati kaonga mjilondo ya ukaya mbua adresi fantom za udea wangu na usafihi wangu na utsuna wangu shana mdojua ya ukaya kabati muhana Mwenyezi Mungu imaya ya hanyu mabwaze adresi fantom makanti juma u insulte
na utuna wangu na mdojwa kamuwasuli ya riumba haukaya gamrekao yekaye kiamangi yohule ye kiyama kaiti hule haina mwanadamu ikawa Mwenyezi Mungu hamtamani bale kiyama yahe yandi sarango usiku ya ziwa rango usiku alo harmale kaburi la gani mwambioni nyu wanadamu ikao mbuwa ze adres phantom mjihansi harmaze page mbali na mbali haso na harmwe page ya aktualite wanadamu wabua kont phantom wadongo njia yabo juma usafihi juma udeya juma hamba makalima madziro haukaya watsatsaza ze sura zaha mtsatsaza ze sura zahanyu chana mdojo haukaya mtsatsazizo wanadamu chaga mjatsatsiza Mwenyezi Mungu Jabbar kamjatsatsiza Jalla Jalal kamjatsatsiza Allah mtsatsaziza si wanadamu cha un jour garjo ulawa gamjo ulawa qu'il pleut qu'il neige gamjo ulawa garjo ulawa tuira mugujolo na mvu mikana mvu wala ntina mvu shangami wa ujiwanili ya hake ya hangu je suis prêt nife nenuanilie sharafe shahangu yaweka tijabana mruhamso zadabu si reklame si hezaze mvuvo juu je le droit hani mrugena droit ya jise la jokahari yambangu kwamba difference do binadamu no unadamu ni heri ya urongo yekambu hajahani makerespe handea yabonsi na droit ya umjibu na bukaya mrume na jivenu amanga mwana mshangu suo uko hamba sama dudu sama umwana mshangu ikaoja nveshe invitation depuis longtemps mon respect sha ye kontrole hangu haina wakati ya ishanrongo wao yetso njia nai hakomanterindi hakakontrole hangu shatsi msamiha ukansujwa na bon swamini kat parum drage wala parum derange wala parum hambaga ni mwanzo jamais shahansi haina sujet hangu ya joni shanga mrongo yatoka kontrole hangu kumkwa mimi turamu ntina droit mruyo ndeya na bukakawe shababi jivenue haiko mitifenya mitsi trombe njazala trombe njazala mhara njazala fenya yaboyo jonde ensabe jivenue kanga wenrume c'est mon droit et kanga bwandu ikao wo wahara wo andwa zade okwasubitu wa jimontre okwasubitu wa reklame zaki zaha ni mituramunga mjode azamri ya tsondeya kumsana be yotsi njema omuhimu ntina ujibu mru mal par le mal yo jonde ntina umdeya mais je le droit ka ya wonde yetsi huramboa reunana garjomana je mon droit alafu yo ujindo kange mru mme na tsondeya yardia ni wana bebotura balamide na kana hudeya wakatongu jona kaba nevanu wimba fenya evanu nguribari zihama hiyo poria wakati mrugu jona hauka yeye mru ya tushida ya juanilia she jihadishahe le souzi mimi gami capable nuanilie famille yangu jusqu'au bout gami capable njuanilie jusqu'au bout gami capable nuanilie mrumshe njomlo la jusqu'au bout gami capable nuanilie ye famille mrumshe yangu njomlo la jusqu'au bout gami capable njuanilie ebanu gamonzwana ile mwaso kama fenya gamonzwana ile mwaso kama fenya le umra one mrungurongo woye kala wahanza ya wane yamba gamonzoni wane hauhundi yatsa baka utsinde kanga umrume jibenu bade rugo yonyangu enrugo yonyangu mitsi fenya mitsi mbafenya yo joni makeres pa mjaba arrête de me marquer de respect pour rien kutu jiba zonamba au quitte mon direct kuti konta zonamba au lawa uti shia chago jonga wangu wajikaze na utabasamu na ujewiri wajiwa dote ya wangu mru yambe ukaya mru natituze mradabu mru natide ye mru yo lomru menajiveno hari abo ngamjikazo mitifenya mjo jikazo badekati jila ntiga mjo rarilo gamjo jikaza nano jonjila ngu jona kawe mru mme hauke kabanu ngabwana da makori yo hufa mitidoria hai mimi karia baiki wanada mgwa oshiwi kwa jajon shangazanduye gamanzo mru shangazo désolé gamtsaho sama hadaba le message naifanya njavenza sindami haini zona ba ngama sume nenu jonjila gujojila mrumme yabo wa uvantara gamanzo ke jema suze wanaume wale hunu Faransa la plupart yao nike jema fenya le hunu Faransa la plupart yao yewanzo one kamifenya kanjilia nduna jiba kujona bakawe woyetu shangaziwa uyinu baba yaburo katumbugu jwelewa
ndugu enu nyangu mruye ndeya nsabe utsindeye utitsaya harma konti hundeya bo ulomru mejibenu yabo wo vantar ekanga bwanaume mafenya wandwa shaha wo utsozo adabu ze famiza hao zo utsozo adabu wo udaza tsindami jamais gono wakomodo no waniliao wana shakomodo no wanaliao hani mdu ni mwaniliao o wazazi no waniliao o wababa wandwa ntipia ngira be mdu jonja ma vie privée yangu lavo jonga mbaiza makase tintu jonga misiluni ndao wahenga tsungo komante na rohombi usiku wa joja unwa mashuli mdu hawa parisa haisalitira mdu la do kamrumme yabanu minja tsatsa yani babu hao mingami ho bangoni ngamrongo gami ho jinjini Marseille walo binadamu walo zero règlement du compte je me cache pas ya la teuf yekimana mazani yo resiste hadezwa kikarongo watura mukana resiste yekanga wanadamu wanjo resiste wadezwa metina resiste muhimu tsina udeamu abonyo wanadamu mbozi mbaza contre fantôme namriye yare mumba damrumme yohe ya harongoa wanduwa uneze sura zahe wede mwanamme shawa jonji ya wakere wana contre fantôme wadu insulte wala hamba mache kanga nyujwa mache kanga ni masarambabi heni mrumme utujobe na ze sura zahe ya hande zimlwao shaya tata ya loharma na komantero wana Adresse Fantôme wala hamba madume kanga wala hamba mache kanga wala hamba madzazi wala hamba masarambabi haukaya mrumme kadota taya yodea nyezi munalike khatima njema na musome mwanza rabbal alamin wanadamu wabua na Adresse Fantôme na wana compte fantôme wajihan sukaya imwanadamu eka nasu utiri mde ya live na ruwalaleri mde ya vungani wahara shamrumme kadota taya watukufu ngarda harma za message za hapa mwambeni ya ukaya utukufu wa hanyo tipia nyezi mgarnike musomema na khatima njema bawo nsonganza nivire mbavi ni wanadamu mlo habari za kumu la plupart ya hanyu la wanawashira wanaume garo nao hedi mtsongo ulisafi na uridea shai jala jalali mnyezi mgwede mwenyezi liwa haukaya c'est normal ekanja kamru wa rezo sosio kavati mlu ya jo ndea shema na ndizon dabona jivenua nambo ezijibio wangu neso jibio wangu haukaya le problème de wona mwanamsho mlu mria oneka we mwanamshe sage we mwanamshe intelligent na balange balangu tsongo huyenga suraya nabo mduka japaruka na hajanani mduka japaru mtsahani mduka japaru mdrageni on s'en bat le cul de vous la plupart ya hanyu kao nyintu mduka tumwelewani mduka japaru interesse ha na munjo hanyu gamjide na bote na chenga mduka japaru interesse ha yabe gumtsahoni hauka mimi heni aveshe invitation utuka kabungu nazo ni wanasho hangu nyoti pia mikatsono kabwan beshe invitation yabamto jubezani baba ihevanu wa isuri ya fungami yagunga mi cinema wan besha invitation gwanzo suvezo na ba kabwalo kotaga watso konta kabwa jonde ala fungo tujona mwanamshi ya jensu kaye mwanada mwemiti mwanza haina video yangu kana unga namna shakusojo unga ya njia wodsuje na unga no boyambe watukofu désolé et quand vraiment na passage parce que usikwa jana tikati yako mwa actualité haureponde ya message ya mwanamsha WhatsApp sama njibu simsamihi shatka uona ze commentaire hinadungwabo na kaushangwa ni mafano kwa mwa actualité wandungabu wandeando waleo wana adresse ari mlagozi mgaji kaza mlagozi watu haba we mlambuzi hawe mlambwa sho haba mlagonzi yabonda butata kujivenu wafanya video wandea ikawe mrumme mdahukana baraka hawe vata kujivenu wafanya video wandea c'était un homme bumlagonzi jivenu we ufanya video unitoreye ndogo yonyangu fanya video unitoreye wamebotura mimi mlagonzi gamso Marseille haunso c'est très facile Sham Lagonzi, elle dit nahin Fantôme, comme ça ça va nous que du monde. Aka rekanga una 2 mètres, rekanga una 3 mètres. Rekawe we voyo, Lagonzi. Eka hujivenu wano Paris sanganjo hutimize. Mbavyo ko histoire. Ganjo hutimize parce que unjia nai, waudea, unjia mdada hangu, unjia familia hangu, ukajuma undea, hudungu fundi wangu, humlea,
hunjia namna nai mlagonzi site enom montre-toi fanya video ni swa kumuri waone alafu JKF hangu daminawe riwone daminawe mzima yojo timizi manyanya aukaya ekatsi hujua nganje hutimizi aukami sidodo ngouri ya hohufa una adresi wa kipirati ka hutsatsa yangu tsuno wangu godeyo safi ya wanadamu ngoja batura mno j'ai le droit s'il vous plaît wakomori gardo haruma ze messages za haka auka ça me fera plaisir comme la gonzoi ha heyo usikwale ha maudu hamba mide mla gonzi botura muna kauhude ya wallahi na Mwenyezi Mungu ngojo henda nende hiyo ndo ukweli ngojo henda nende auka yekatsi huwa hufu mtina ubaki amtujojiwa bangu na biso waidi alafuga muaminika kuna ushida uniu auka ya mrume kadutsatsa watukufu wa Jamali kwa maze sujet zako désolé sujet ya mando garda haruma mnamana mshe ulona âge de 16 ans ikawa usiku wa jana nzadzahe hanipara shal hadisi vantasi iyo sujet urgent ikaungariambao wakati kao nzadzahe wemaore yoka belle demain ya Marseille nzadzahe yoka belle demain hanipara wakati kao mwana hae haukaya weikati parmi no wazazi wako uziho wanako kwa rende naye haukati muzisa masuala menjima de mwana hahe pour la première fois kajala lo hodahoni usikuwa jana uhungale ubotasi kajarante na wei mwana ulona seza ye mzaze kajamziha ajua hamba ukaya nguziho wazazi ukanga wazazi wanaha waujo kwa naha unga unashonga wanaha wadungu wanao umewendeza so hamba mwana hata wakarsumona mwana hende huenda baki vakansi hende na waraya tahaja sesa shawe hone soka ya tula mwana hangu hala wahunda honi kajalala hunu karsumona na aboka jalansi wa bila 2 jours ni usiku wa jana na leo mzazi hafila mzazi mao ikawa mwana henge na saison ezi mtabisha hunu lokaya harim mwanahe mwanamme alode nae mwanamme mgazija uwede mwanamme yalode ni mwanahe ikawe mwanamme yo ufanya hazi de temps en temps homsiruni ekahasihi ye mwanahe yo uroha shazembe yako uroha yo urejei hodahoni zembe zahe pia yo urejei hodahoni sha zensuzinu ye mwanyanya hako telefoni ye mna mwanamshe wa waseza hako hao hako telefoni haka uhadisi tene mna mwanamme uo mwanamme ngumambe ya ukaya yekango ujoni huone gamjohamba puwa yezenyile zambwani dazontabisha yavo deja mwana wa 16 ans handisa depuis longtemps désolé maman yavo deja mwana wa 16 ans handisa depuis longtemps shaye ulo mjinga de mwanamme haukaya yekema na wohede atange contre-toi gojofunga ukawunge minweri izwe manyanya haisha bwamba ukaya yekango joruonane puwazenyile zambwani uzipuwe bazo untabisha wonge na seza subhanallah ifasili ya puwazenyile zambwani yabunga jokaya wo deja handisa wo deja ngufa mzazahe mwana woyi kamugoni mausiku haroha hakahuja hahelele mna mwanamme woyi ni mwana hahe gwanzo wa mbrasiane honziani wafanye beze hata jona mzaze wazia mzaze maure woyi ngujo haushemeza ekaitsoka haukaka tujwa yefami ya mwanamme woyi na yengwambo woyi mwanamme mgazija gushemezo yambie yefami ya mwanamme woyi ekaitsoka waone mwana hao habadi ya mwana wa seza ne mwana ye maure wasante sheiko za shamzaze munyuza ya mwana warejeze mwana woyi hodahoni haukaya ye mwana mwanamshe wa yulona seza kana haba wana désolé bwazazi si wana wananywa yulona seza haukaya wenji gwafanya hizo wanza ogwa endao hata makro haone sashari haukaya mwana ulona 14 15 wongu jojwa ulolwa wongu jojwa atakapoti wonde wazitahe hizo pia mzazi wahe mwana ngushemezo kaya mwanahe gaja pare zembi yako henda pia mwenzianiho
shaye urejeyo dahoni sha usiku wa jana kajalala hodahoni usiku wa jana hadekushe mahalani shange na certitude yako mahalani yaliyo ngedena mwanamme mgazi jawo hajoanza ye familia he mwanamme woni hauye mwanamme wewe panikauda joka yaliyo yarejeze mwanamshe woi mwana wangu hodahoni haukaya kejamba mru ya tanze shamru ani mruji fanya namna hauji protege le ongorongo mwana wangu shoho mrenga uje udekoucher dawena s'il vous plaît mets le cœur et le GM parce qu'on va voir signaler je vois des signaux là mets le cœur et le GM parce qu'on va voir signaler rijuhanza rambie ye famia he mwana mmewo rambie ni mwana mmewo rejeze mwana wangu usijoja hukaruma ajani rejeze mwana wangu baba hangu hanzo gena 16 ans humenye esprit ne akili hahudungu wendezaho hahudungu huroha humbalia wendezaho shaya de moment ijomkinishiha yakauheye ni yababo ya hubalance unji harma problem utitona ukaya yemoto hahudungu yabongo hanzo utsidiwaze ye futur faut pas avoir que le présent mruna do namba bien futur gena bemdika ulo na 16 ans yode mana mzazaha ya juha ya ripar ya shemeza ikao woimwana hahe ikao youro hatimuisa mzazi mwana haho youro haba youro shaga japaro dekushi chetoro jodahoni shemana na juha na shemeza dabo ya tulala hundahoni ijomkini shake motwa hahe woyo ufanya hazi homsiruni yosia hambalia haro bati paro ishie mwana hangugu hadiso telefoni dene mwanamme hambie mwanamme ya ukaya huja ngamjo hudunga rende zatu ya latif hambie mwanamme ya ukaya husihi Marseille ngamjo hudunga rende iho uko ukaya eske yabo mwanamshe hamdungu rende zahe mwanamme wei katu pense yo konsekansi mauduzo hija famia hengwa johamba na ritsahe solution etikari ye solution ya tsahwa basa haukaya unenda nai kazi yanshi gadjoka yo wanasho hatu walona zekenza seza owenji wa juhamu ngo hama wajufumu nana wadzadze wenji wa juhanza yokaya lobo mwana hangu baikenge na seza gwanzo mdukadha mwana mmena joda honi mtsoda honi je utsahendola rihukubale kaka ruhukubalia shamru gono yokaya ngamwendo nede na regema na wei bangu nanzo nimbale nende zangu kutsujwa yokaya ngeminere ngujojua yakauhe a la seconde yambe katsuhuta ya hubalanso njarma ajali watukufu Mwenyezi Mungu na nikesitara owana wazalo harmoti Mwenyezi Mungu ya nikesitara o wazaza hatu walo harmoti haukaya woimana waseza ikao garjokaya owana wazalo harmoti mbaike ngo na 14 13 ans wotso jaya wakanaziungu mbafikiri wala wandu walo na 30 na 20 ans suonele foto la hemoto gena ziungo gena tai shado ukaya handisa wakati kao mwaname hamambia ya ukaya yekango ujo unione gojo puwaze nyile zambwani gojo raze pia ngo wakati yo uje da yo unitabisha yabo deja hakauza mba haujustifi ya ukaya ngudongo lala nemoto woy Mwenyezi Mungu narnike khatima njema yarinike musomwema wazaza hatu wangazija mlo harmeti ya Faransa ya ujokana mwana haunuke mwana hahe habali ya mwana mshe ya tutimizi age hujoda honi na mbie mwana ya ukaya yekango manzo tsorambi ya ndela tsahendola rana urenga mwana baniha mwana mshahaho haurenge mwana mshe banihe mwana mshahaho hau mwana ikao yesa wana mwana mzazaho ya jomzaya umrenge jomhonsoda honi udomrende azio Mwenyezi Mungu naleke khatima njema yarinike musomwema Mwenyezi Mungu ya jani ya ukaya haina mwanadamu ya zaya ulona mwana ya rambwa kema na deja hadisopu walekaya yo yeuha ya hunde solution ya mombeledwa haukaya winji wa huwa nasho hatu walu Faransa vanu haswaswadu wanawashe wanjia putu wanjia na virusi wanjia na mbabaifu hozi twani hao zila piangarjo ya ukaya ulado umanga ne Mfaransa duwa babaisi rishia ye ministri Mfaransa msujola de ministre de vie ministre de la défense et la ministre de l'intérieur Tidarmana ikao juzi hakaurongo wa hamba ukaya ze education za hoa na hunumanga waluma responsable de ma parents
yabo ministre hende tor yabo ministre halatse cassette shanga jo ya ukaya o waloma responsable numéro 1 ne education ya ho wana wala hunu Faransa ndawo wa Faransa le gouvernement ya Faransa ezo hakauzamba hindi hakauzamba banda wa msajaja ne sakaji zirongo za fanishi ya hunu Ulaya a propos ya Nail nguna mrehemu ya mlaze vajima hajihundwa herma ze media za Faransa hamba o waloma responsable neze education de mapara waliwaza ya ukaya mwana ngula hodahoni rangu wutor za klasi gurantre hodahoni 18h yabo education yinji ngiyomo likoni o wa Faransa onesa ukaya mwana karemwa na nasima Afrike o wana wadabishiwa rika wadabishiwa rika uremwa yabo kaonesa ya ukaya si ujwa ulela shaodu atsolela yabo kwa tina duro wadwamba ukaya ye education ngiyone mapara kwa tushile wa eduke ye Mfaransa do tushida eduke haukayedi anikamvu o wana wazalo banu wakati ka o wana wazalo banu mrio kana 8 ou 7 ans vous expliquez bien maman t'as pas droit de me frapper si tu me frappes je vais aller dire à mon prof je vais aller dire à ma maîtresse à l'école izopia wa uzamba wa ujowa intimide mapara wa hao wa ujowa shangaze mapara wa hao hao banda ngwambilo mo likoli ya ukaya nzazaha ho yo hurema nso urambiye nzazaha ho katina droit ya hureme izopia ngwambilo ao ni Mfaransa no Ufaransa hunu Faransa yabunga bjo ya ukaya yekade education o wamenyelo wana de Mfaransa yode mana ukawana shapo wenji ngwatsawa wa rohoma honi ngwaona 14 15 16 wadungu wanaume o wanaume ngwajo ya ukaya yekamo to ulona 16 hasubuti hambia yedaula Faransa hauye polisi ya ukawendo ni mwanza au sevre ekange minori kwa naufanya hata mbandongo gamina mzaza hangu ikaongela renyo gena mwanahe ya kana kenza mwanahe wuha kana grossesse hamitsua ni mwanamme ikawe mwanamme wa âge de plus que sa fille wende ho polisi washtaki mwanamme polisi wambie mzazi ula ya ukaya eke mwanaha ho haka okurwa haka content ne grossesse karna ufanya tambarungu ye mwanaha para hambia hula ukaya mi j'étais contente mi dena mwabia parce que j'ai besoin d'un enfant wende mduni mwanzao ula mzazi hambila ukaya désolé maman kuna ujua wa mzazi ula renyo désolé et mwana hongi na 15 ans gena grossesse ahambangwa nzwe e mwana mmewoi karna ujua rofanya hata marongo na ula mwana ulo minori ya kaubidi ya rengeze kwa mana mzaza hae ya kaubidi ya mrongole mzaza hae ye Mfaransa hasiabo hafanya zwe kaudi ya kahanza hatu ya sharia fantomu ngashangamiza wana yode mana ye mzaze maure woi ya juha ya shemeze ya meukaya hewe ye mzaze mgazija eke mwana hao diarenge mwanaha ya mbali ya endaza rango usiku wa jana hata leo ye mwana tula joda honi ya tula loda honi hajomba Mwenyezi Mungu mfanye taratibu mrejeze mwanahahe ya reje mzazahe mwenye humzaya akawe mzaze maore ya luna wanahahe yabo ya wazaya weide mtiti na huwa hungwa yabo kwa jadunge sharafa shahuwa huwao shahadungu shonga tsoi hajua haroha ye mzaze ka oblige ya nipare ya shemeze na weye mzaze uyenshi iho belle demain hunu Marseille ika oblige yani pare yaneleze yanambie nishemeze laanla ke mwanamme ngujonji yamba imani ya leo ya ukaya we mwanamshemineri ijo mkinishiha haukaba no zero yakabidi wangu waelewe do ukaba ninge jo mkinisha urenge mwana wangu ujeke dawe na hodani aho ya fevala eka hufia hodani ngojoko hamba yeka haremani wade ngojoko hamba Mwenyezi Mungu nanike khatima njema nywaza zahab mke massage mdolo ya ukaya na rudolo ngoze mwanamme rongoze mwanamshe mjadidishe zedua ili wanahanyu mwazar mwetinu Mwenyezi Mungu yawavukishe hawakaweti pia wadungu shonga la plupart ya hao kwa tushilo wa wazaya kwa tulo spectre wa wazaya yodi mani mzazi maure wei ya juhashemeza kabula ya tuhanti rafanya 2 jours hau 3 jours hau 4 jours bande mwana kajalalo dahoni sha 24 heures mwana yaifanya ranguja na hata leo ye mzazi ya joka mwana hekaja paro ukaya ya rohe ya kekareje cette fois-ci haroha kajalalo dahoni hajuha ya shemeze ya onesi ya ukaya mwana mewe ya range mwana hahe na mrejeze hodahoni ya timbani hende hamuhansi baheni jojire mwana hahe ge responsable kanomba nafasi gujuenda jusqu'au bout hata mpaka ndaye naye yode mana jojua ya bukaya he mzazi wa he mwana mewe ekaitsoka
huone mwanamshe woi mwana wabale mwanamshe joda honi na mtunde nana ni wazazi zangu leo mfaransa heni mwana mzaze ujone mwana ha ya bale mwana wangu ujoda honi na uo mwana minori na juhe kabula ya tunde ya bambaze na mwanamshe ya mbendaga na mzaza hao shati hali ya shonga hantivala bange joka ajali ngejoka na konsekansi osoma owanahanyu hau konsekansi ukaya ya zema na mshe ya zema nami. Watukufu wa Jamali Fungarjo harma et deuxième message. Ikawa et deuxième message garjo harma message ya hemzazi. Ikawa we mzazi ulo obonze. Ulalo obonze. Je suis en direct. Mwanama ikao nsufumba wa mji ikamza zodi alio sho wana hahe wajoshida warambu ekange na wana haukaya mwanama hani parosi kuwa juzi vomasihu mshele wa jana njamjusiza njaona anifanya mesaji ikatari njaona avre diri tuone apeli shabadarka 23h njarenga hanifanya message njaibua atajana botasi hanipara njaona sibwe message sone ukabotira gasima sihu la des messages anhetiza gasina 22h à 23h si parisa mzazetsoyi ya lala honziani ya klawa utsojua obanu ya bidiende sika upara ufanye communique le plus vite possible ye kange na famille utone numero hangu no malani kodon lio e kange na wana wajua mrengi la des messages en heti za vocali za WhatsApp jatisha za vocali jar parana haneleza pia ha details za rongozo nsipi hanambia ye masihu ya jana botiram ye mzaze wo bandari kama sihu nguono hama mzaze utsomwema helia hamba hamrenge wendao hahe harma mna studio mwana mawo hende hamuhatsa mna studio he masihu yala haroha hapara manzano wahe hende halalo he manzano habulia mzaze halala mna studio hajoba subuhi ya jana botasi hende harenge mzaze hambalia hoda snack henda mula mbangu hadi sdenae ola mzaze hamwambia ya ukaya miulala honziani yala tu raidi hanajia miulala honziani hamwambia kayo lalo nziani ola kaja subuti ya mbali ya hondo hahetea hamuhansi harmesnaki hende zae yedi anambia banda haneleza zetambuzila tuono ya ukaya gamjo nifanye mesaji haukanga busiku na porofanya mesaji ya mzazi ikawe mzazi uo hakaulala hobonze waja wanru mriani para ye masihu yanju sakabotura ngabo mzazi tsoi ya lala harma aredo bus si juhami turamu si kaze vi telefonia hanguba si fanya direct wangu alisonishi si shemeza harma live sabahaini mkomor ujihondo mjikaba na juhe baka sina mzazi hapa ulalo harma aredo bus ye mzazi wangu sufre katina mbavandu wa ulala au wandu wakausuve direct ya hangu sitowo numero wanipara harme telefoni yenzima helini silenge apeli botura minga mimi omjiniho gami mahala kada gam evite nsivumbo mji au kayo historia bila hali na bana ngami live o mwanadamu yanipara haka unisuve baada tishemeza hele danzila mwana ukosizo mzaza hae baada wa mzaza kaulalo nziani haulaha jusabotura gami homjini hunu bala hade mzaze gevanuka ngendaba amzaze garma are dobisi ambakada takada bobotura boba ko telefoni do nami gamwendo riba ko telefoni la disoshe na urongo waba na live mwanyanyasi wala wanadamu atimizi wara ruwane
wabala magarema sihuyala hasibabu ya Mwenyezi Mungu baada tijuha tishemeza tiheya vanu na mjuhe mtapilie ni mlo mjikadha mwende matapile mzaze kadha wallahi wajuha nadamu wao wende wa mrenge hata wandu wakaba na wakausuve direct karja kupe riko telefoni hata wala wapara ruonese helinu wabauka ya turam ya mzaze toi simone sanar mwe live ugamishira nyonti pia wa mzaze parhaniha yaoneha ya bali wandu wala wada wa eberge sha ijai sonenai osonima owanahahe ariti wapuashe nijo mkinisha kataba makalima ya watabisha peroji sha abasa ye mzaze wa insujwa yewe ndo vumwe tena yewe mzaze ndo vumwe tena weiwehe suje ya leo shanga mambo haukaya haurespect ya urespecte ze fami zahe ye kangena ya urespecto wanahahe ekangenao woye mzaze ikao heni mru ikao ujo usan hauya parisha alisi ya mzaze yoni para prive ganjo mwambia ukaya uhoma halani kadha umji kadha ye mzaze wangba kadha wakatiyo ekanga bomrujo kenda ya mtsahe yedi ya mtsahe shanti na ujabanu na vumbawo mji wakati kao wa usiku nafanya intervention ila efamia hae waonuka ya riti njianai hohe ya ni demande edi yaka urgent ya mzaze ulalonziani ya rengwa tujuliwa ni mabundi hau ya julawa ni mavayu ya mzaze wa ingonziani ntujwa kwa usiku wa jana ikao ye mwanama ya nipara ya mwanti haruma ya snack ntujwa okaya ye mzaze wa hahundumru hamrenge ntuzijua she mwana mabanda yadi hamla zohahe hajwenda halala hunrajina hojuha potasi ye mzazola habali mzazola hambihar masnaki indi atahemba hindu hamnikamba hindu hali hamulamba hindu hali mwana mana mbebotira banda ye mzaze hanabayo ulalonziani sikawa tenzangu simhansi ezo na zunade hindu watoko ho jimlifu wa huwa komoroti pia rulomanga yekowa zaza hao haukala piparia hao waujo urende wana hao nai waujo urende zifamiza hao nai ichoti uvenza ijo mkinisha ke mzazi eti mwema sari lijohanza mbwapare ni hetaratibu haukaya mzazamdu na ke mwinyi mzazamdu na ke mjufumo mzazamdu na ke irewe mzazamdu na ke mpulivusheo sha mzazi haukaya mrikao yedata menye akili na ula mzazaho fanya haini za ufanya umtule mbabahanu na wake mbarukwa sita ye message nga mrogozo wanadamu wote pia ikawa unidunga live ya hamu ya ukaya kabana hingu ja mzazi gejo mkinisha kamzaze kati mwema yeso lisio hindi waduna watahe nzazo nti pia ikamruge na mzazahe Marseille imzaze ngemwi imzaze katimwe ma imzaze ngupatwa ndwaibu wanduju hashikominote haushimji wandu watasolisi wa mtoa mji wamsisi komori wamfanya malala haukage jomkinisha kai mzaze wana hahe wafanya haini za ufanya wavile haina nza ya uvira par exemple wamhenso ndani wamtasha mba nyumba ya kenti shaka tukiruka nti yo jomkinisha kamzaze hamandoi owana hae wataze nzazo nti pia ne mzaze ke tranquille hodahoni katuka tranquille gena habitude ya bakonzi yani yo jomkinisha owana wafanya haini za ufanya mzaze katukiri che wangu ufanya wangu na wadisishi kominote watsahenamna hata wangu wa mtowe mji hata wangu wa mbeho masiwali wangu da tsahe wangu wamfanye malala hau wangu ndo wa mhensi sasa ngalsemezi zao ho jimlifu ho wakomo ritundu wazazaha haini situation ikaudwa jokani mdu ya feye roho mdu ya asume
ni mzazamru ya bakondani. Mru yafanya hani za ufanya ni mzazamru ya tipue mrusheo. Haukanga sina wazazatu wenji walohun kwa tiwema wala taze kaseti wenji wanroma hawa hafa wajundu kwa tiweme zitwa wenji wana hawa ulawa wajundu wala taze kaseti wenji wana hawa hundwa ni maproblemu wajundu kwa tiwema huwa onamo nziani waona ngwa jibabu sawa. Eme solution hino ede utsuwaranti ede utsuwavuriza no. C'est vrai boturam ufanya hani za ufanya ili mzazaho ya bakodaron ufanya hani za ufanya ili mzazaho sitiri mzazaho katukira ishalaki shado joka solution hino haini mwanadamu mkomo ujone mzaze uwe wakati kanga amino ya ukaya ekawo mzaze ulalonziani yabosuri nga wakomori wanji wa mjuwao yabonga bosuri wakomori wanji wa mmonao emeyo solution ndu wanduna watsahenam na wandu mbeho masiwani haukaya yotsi crime. C'est vraiment gagabo ma docteur, c'est vraiment gagabo mbain rahula, c'est vraiment gaya tout ce qu'il faut. Shangabo wakati kao mrujo hamba ukaya no kailini mbeho wasimbi yende yabaki komori ne yatuone harmaze tramwe yatuone harmwe mabisi yatutodola la monziani aukaya ngamjopulani hasho mimwana hahe yo conseil ni kwa nada montipi haukamimi turamu zitihunga mzaziani zaya wala zitihunga wazazi Mwenyezi Mungu narengeza zero sho wakate wa hangu ya johamba hamenye hashe hitwa na minga mifaransa ntina kirtasi sabila matura Mungu tsongo tsuwazangu wangu tsongo enda hula zumburi wallahi njoturu kuyemanga nise zangu nende narenge mzaza hangu ni muhetso ndani ni hunze zeravi ni kijuma umwangalia na uasume zeku na uasume zebatani na uasume izo ikaudu yafanya ni hunze rabi yahae shanja juba kifaransa ndo paranu waludasha ya ukaya turamu mzaza hao hauni havolo volo hakanti turamu mzaza hao ngo farmaskaleni hakanti turamu mzaza hao ngo bogoba juu hakanti turamu mzaza hao ngo zungule hemoroni kamili njosa zangu nende nakeneze mzaza hangu hato wakati Mwenyezi Mungu ya joro ngeshunde shahe ni msitiri ni hundeze radhizahe haukaya kabana hindu jamzazi kabati benediction hamade benediction ya mzazi mwenyuza ya Mungu uonda minlohunu manga o wakati najwa ishi ya kamzaza hangu katsimwema yankilikawa moroni nguzungulio njoturu kuyemanga ni sezangu narege mzaza hangu ni muhenso ndani ni kejuma umbama na umanza na umtukuza hasibabu ya Mwenyezi Mungu nionekaye manga ngio na manahingi manga njo ulala njuye ninwe nile ni hunde tout ce qu'il faut na mzaza tula Mungu wangu watsongomba uonge manga mzaza he kutsongozungulane moroni ya latif yo de manajo mwambiani ya ukaya nyimlo hunu faransa haina mdulo na mzaza hai ujwa kama mzaza he katsimwema mzaza he ngula lonziani na hunde taratibu ho ujimbifa communauté riwabahize watowe hunu manga riwaboma siwani redera fanye malala iyo de solis gejo mkinishi mruka tuta mzaze katuta shangone yokaya hulalo bonze yo aula hauka haini mbulalo bonze uwo katsimwema uwo mbu tsomwema na singara aminukaya kabati mru ya jura timzaza haya lola lobonze kabati mru ya jo unji ya ndani ya lali ya siwa retimzaza haya la lobonze shanga boziko utsonga emzaze katsuda kihondani humhanti katsukiri dakiba nubo mama no humhanti ngujuharo humhanti ngutsa wenda lale harmaze arodobis ngutsa wenda lale harmaze tramwe ngutsa wenda lale harmaze metro ngutsa wenda lale harmaze la gare yeso disyo hindu Mwenyezi Mungu nanike sitara owazaza hapo ya jainlie si wana nglohunu manga ruondeze edu arihunzeze possibilité neze solution
kile wazazato rumasitara Mwenyezi Mungu yawasitiri hanzahi rabbal alamin haukaya wimanama yani para ikao msuvumbwa wo mji shaga mumbu Mwenyezi Mungu wanahahe hauze fami ikawa ishi hadisinu kawa jwaka mzaza hao wanipa rwambebotira ula mzaza hatu ha ribiri nzia kadha hatakadha katsukiri solution hili erifanye wangu warefikira wazima haukange jomkinishia rambe owenyi ye mzaze waone ukaya ripua sheo waone ukaya rilunguwa nai waone ukaya yosamfira hao haukanga mje ukaya owazazi onsi pia owazaza hangu haini ujo uhundwa ni mashaka na tambu ga mjozi wana nzambe haukaya mzaze tiwa mzima owajoka unibara ye maudu njoka ufanya ye shuhule ya hangu owajoka unibare maudu njoka ulole mshangu waode wazaze sawa na maturamu walo faransa kamili wako unanza wako unidunga waode wazaza hangu waode wajoni himilia maudu yabo haina mzaze ulo faransa uwo mzaza hangu haina mwanamsha ulo faransa uwo mwanamsha hangu badi yani kubali yakamlum njoka mlumsha hangu njomlola wode mlumsha hangu mwanamsha hangu mzaza hangu yode manajuma bya ni watukufu ndo hukana baraka mzaze tiwa mzima waleka ngabo mzaze hungo ni mashaka na taambu haruma yensi ya faransa yinu na mkera dondo hukana baraka yekari juhari rongowa uwati upeu yekara babonda bonanzo solution ijo mkinisha ka owana wa mzaze woy wataze solution wataha nyumba wafanya niza ufanya ne mzaze ya baki katsuki ijo mkinishia jeli kao si paro hamba hadisi ya mzazi zangu leo Marseille ijo mkinishia no biro hamna emna hadisi ijo mkinishia zimpike zimderange sha désolé maman wahundu mungu hende hamrenge ili ya jamu eberge badati heyaba nutishemeza banda wa mzazi ujundu ya kaujundo bonze wakomo wapuha mwanamshe yaone live hadeplase ndi harange mzazi ye mzazi ndo dahoni hanji yangu tunde mafuko ula mwanamsha mwambia boma ngujoka hamwe nafuko we no gamanzo le fukola hende hata mane le fukola ho wana he mwanamshe we dindi lionanza pasonga mwanzo fukolo ku mwanamshe ne paranga botira yehutso shemeza jerenge mzazi na mkoze korneze neze GM s'il vous plaît bazo comme tu liba ma pesa banga bondo signaler na bondo signaler s'il vous plaît comme tu liba ma pesa walewa na mkoze kornda ukana baraka hani pana mabutira sabuola mama wampara wajua washemeza wambahangula lobonze gehunu Marseille se wanike numero ne danarenge mzazi horenge mzazi olanje boturamu wende uniparo alo ngami en direct d'accord ni pa amjo param kana baraka ewa holewa hani para mbabotira ola mzaze sede tsimrenge gutalo wana msatu hani para botira badi uhoza wabani mzazangu hafu shaga mjunrenge uo ni mlele yake mzazangu simnike nimero banda tiheba ntishemeza hede harage mzaze hede harage wanazindwa mzaze habala gari hede harage mzaze hondoda hahe ula mzaze hobala ula mzaze dola dahoni harage mnafuke akaona baboma bojondo bakivanu mimi de mwana haho wando wajua haho uke mzaze hangu ula mzaze hatukawa aningilo titi mnafuko weke mtiti regale amjo bakila c'est-à-dire hatamani le fuko la ho wana walozitra dazili olewa towezitra dazaho wanaho wadi watano mnafukola unibona mimi bakiwa désolé parce que ya disio ya hale ya boga mjo kama maisha jumkija zintabishe bawe nasionesa shabona mshaba botuna nitsaisha shawiri ujorege mzazaho hoyi that's why hanambia ukago diarege ruzahe yaje ujorege mzaza hao dabona mbele ya haja deja sadison tarumu
Anambia ukaya gwanzole fukole kucha katwanza le titi. Désolé. Nabo tumani tsumoke. Gojuo mliajua ya shemeza. Mzaze wa mru ikao. Yamba gyari matambu mraje ya shemeza ule solisio. Amba no. Ninga manzole fukole kuntwanza le titi. Towana hao wajoba karu na fukowe mimi njeyo. Vraiment, mashallah, vous amis, c'est ça. Watukufu wa jamalifu yode mana ikawa rjo mwambia nada hukana baraka. Mwenyezi Mungu na nikwaza za kusitara. Owaloa wale Mwenyezi Mungu ya wabe unono. Owatawaze roho Mwenyezi Mungu arejeze roho. Aukanusi ya wazaze ngwatabisho owanaha onarambezi nazila. Nusi ya wazaze ngwasimbwa owanaha ohambi. Nusi ya wazaze gwanzo watimizo wanahao. Wakatika wanahao watahao namna ili wazaza hao wake tranquili wazaza hao wabaki ampe wazaza hao wabaki mbavahanu izote ziwatahao watahao nafasia hao watahao ili haupuana hao sheo sarib sha narisubirie nunge namna ya utaha solution wazaza hao ikawa walalao monziani Rombeze dua Mwenyezi Mungu ya warengezeze roho litaize solution wazaza hako warejeze omasiwani haukaya heni ya jahunu yende hata yankilia klawa na ikatsubaki lunde solution rihimeshi kominote hata warejezo masiwani rondi wafanya malala o Mwenyezi Mungu ya jua vukisha inshallah nu hadisi ya mwanama shababi bani hangu yani para usiku wa juzi msheli wa jana yani para arma 23h ya nabia kapturam ni réponde banga mina urgence gabo mzaze tsoi ulohonziani gasna 22h 23h na ye mzaze yakawa yatsona mabanu bahwenda ni jibu ola mwanama njashida narange apeli yahe ebo tasi usiku wa jana tijuha sione message kado yaifanya yani hensizayo ika obligatoire ni mjibu simpara tishaza vocaliza yani hensiza sihundu hanhetize mesajila ikatrotari humpare masihu yala shaharenge mzazi ola hende hamlaza ohahe banda gena mna studio hajuha yeye hendi hatsamba bahanu halala hamanzanu ahe hajuha botasi hajana hende ohahe hende harenge ola mzaze wende harumasnaki wende walimbahindu ola mzaze hamambia yaukaya miula laho bonze ntina mbavanu waulala ola moto hauno yaukaya vuomeni retse mzaze wei nklawe de mzaze heli hambakayo la lobonze msurengeze dhamana zine ze responsabilite zinu hajua hatlawa banda harbi hani para hanelezaze detail za hemzaze yode manakasi karna uvumbu wa mji karna uvumbu wa hanu nijuhel shemezi rambe ukaya Mwenyezi Mungu nani kwa zazaku sitara Mwenyezi Mungu arunikemvu za ushida nungo solution wazazaku walo wa azeroho zaha uzatlawa watowema ruhunre namna ya wahansi humalahoni hamalalao nadua haukange jomkinisha we mwana wanze umhetsi yake kaishia yake kaelewa shazedua zike kabul wajazako tuleze roho nunre namna hata robo masiwani bo Mwenyezi Mungu ajorunika sitara desno wajazako. Troisième sujet watukufu gamnjo harumwe sujet yahe mwanamshe ikawo yede yarenga emwana mahe ujahunu manga subhanallah buture ya firaho eyo firaho buturamu yezi hupasa subhanallah ya latif Mwenyezi Mungu namnike khatima njema Mwenyezi Mungu namnike musomema occasion dizo wasaya wadongo handa kayo ti problema iyo kazija uhusu izo kazija hupasa e problemu ya hatungo njourenye e kai pasa do azaza hangu walu faransa hawi pasa e mwanamme mkomori ulo faransa ujo hundwa hamashaka na tambu garjo uzamba nezi change haukaya ramba ruanenizo hamaste ruanenizo harespe ruanenizo ilizi change watukufu Mwenyezi Mungu narinike khatima njema yarinike musomema wanzahi rabbal alamin watukufu wa jamali rani jajarme 3e sujet e mwanama sabahu akahanjia nayi usiku wa jana ikao actuellement nirongwa wano gamjogo na video ikao hanijibu wakati ikao hanjia nayi j'ai pas aimé si me répondre shinrume au kamitido gaga kaga me répondre shomhume mu répondre hamaste ikao hatajwe she message hangu
gamfikiria ukaya kajakansi ya ishiyezo na kanda shaijo mkinishaka hapara ni wanadamu ikao wapeu wa mambia zingwa jina hahe hafanya message ikao actuellement na kantima nundongo wao ye message yonge vila habari za Komora ye deuxième message swabahu yafanya kaunirongoza o wakati yafanya message hiyo sika boulevard national gamar ma telefone nsona bo swabahu yangemi yao mhono helino rakau hana onaolandae lisamilana li hani mru hatsa himanya sama lisamilana rielewana c'est ça simsamihi hanisami eshele kamono message ka deendao abasandongo wao habari za Komoro au kaya gam aminuka wakati na mjibu haparo hambilwani wangu katuramu hambaja nitsanzandu fanya marukomba droit de réponse ya mruna mru ekamru hanjana iksimjibu nyuhanze kamru gana reglement de compte ya njili chamitsanzandu hambaja wauja samila nadamne mwana maswaba chede nywandu kyabo kamono message ka ongebira wabasa yo ntina kaujibu wala ntina ureagise relewana cho message ya jana sheponjo kwanza ndo hamba wa Komoro na mkera denu jusha message ya tutsopora ni makaribu oshi na wandu malaba majindu wadwamba ishia bahude ziwa mdu habeza rongo hanjanai shamdu henda ishe message heli ya henda atampaka dabu watukufu seliwana damne mwana maswaba usiku wa jana harme plasi ya Boulevard National ikao gamonferesheyo banda hazaliwa usiku wa jana timjiloho uzadeni uzadi wa haili wa hahe nemrumsha hahe ikao Mwenyezi Mungu hawabawana hadite na hambana mwana yarijailie ikao sirabaki yaribe wana yajailie yaribena mrumshe ikao ngasi na enga rimanza urujohanza zenungo zikiri wandu watsanganye mroja hungawa na ukaya toma ya mrumana yodimana njumambia ni ya ukaya yekamone message ya swabahu ya kaunijibu tidofiruka ya kanao nijibu shangu joni para komsa rekanga joka wona na shinrume ekanga joka babu hashirume ekanga joka korjana shirume shajungu hajibu ye message haurongo wa heli makalima ya darmo video ya mando sharelewana sina ukatsene kritike wala ni mjie salsa mihilana haja riwonana lekane mihono c'est comme ça les hommes yabon tina ujabanu nabi banda ye message yonge bitso ya bwabasa johamba ukaya tsoi hajibu tiramu bangunje neni mjibu selo anadam ne mwana maswaba gamubushiro heri na baraka dane mrumsha watukufu wa jamalifu ngamjo haruma e troisième sujet kao e mwanamme wa mwanamme ikawa mwanamshahidi amrenga hujahunu faransa bande mwanamshahe ya mrenga hujahunu faransa haja hatsa hamanzani wa he ya mumbize ne mwana ya mloze ne mwanamme atahula manzano wahe waelewana wahadisi ola manzano wahe ha interese ha ajibiwa nola mwanamme he mwanamshawe waja wafanya mnashughuli wa mdainisho kunu Marseille zinongozi vile ngo yabo waensha alhamdulillah waza ya mnamwana ukayanga sina troazara ngo siku walola yija wakana problem ye mwanamme ne mrumshe wapara e mwanamsha hemrumme ya ukaya rijuhanza urazime mapesa garjo hunika omwezi ola mwanamshe hauno ya ukaya ngupatso ola mwanamma hahe dene mrumsha hahe mapesa wakati ka wede mwanamma hahe wakati ka wede mrumsha hahe mwanamma hahe na endola inu yede ya ifanya hajaha investise hawanika 1500 euro baada hawanika waviri eno badala ya mwezi wa jumlika ye enna ikaudu ya vira wafanya haini za ufanya ule mwanamshengu wapara wende hata hasibabu de 1500 ula mrumshahi mwanammahe ngudongode ya ula mwanammahe mrummahe ya ukaya ngura filisho vanu gufika kajajohunika gufikima pesa hori ya renge ufikima pesa ubanda hulinika kana huliba badi mwabaga mjomni kwa mwezi ula uo msamfanya enna kamtumnika kamjamnika eza jirindu watukufu umani unjia ola hamanani mwanammahe hajungu hamanani mrumshahi mwanammahe haukawodo waka mafushari mwanamshenge na drode mapesahe ola mrumshahi mwanammahe
gudongo kansi TikTok yovuliza ye belsorwa he piki na boka tsukili mnike mapesa na umkungia majimbo na umheza majimbo na umataki hende hata waye harende hama msemnyawe harende haandi na bo yedi akautsanga nyendo la yino eza jirihin yende hata wampara au usiku wa juzi wamwambia ya ukaya nso urenge 1500 yaha vala wa prepare re mwanamme re mrumshe wende wa uwe mwanamsho hai ola mwanamshe haono ya ukaya gamwendo na rege mapesa hangu haukaya wandeya meziminji gunezo majimbo meziminji izo na kahanza de mapesa hangu subhanallah wei mwanamshe ikao ye mwanzano he mwanamsho wa ilio wanawasho wakawanzani ikao yedi ya taha ye mwanamsho hahe ya taha ye mwanamsho ula mwanzano wahe ya mubizene mwanamma hahe ya hoa ilio wanzani wawishiliana wahanzana sha hajahamloze mwanamma hahe na bwe mwanamshe wengena sejuru hata base mwanamme wenga sina 3 ans katina kirtasi hakubali manipilo wa nemrumshe wawe mwanamshe hahe wampara ula mwanamshe badala ya mwanamshe wenye mrumshe yohenda hahea harmaze live za TikTok hakajuma ube hapiki na upike mwanamshe hahe mrumahe na umdee hasababu dezemali za hahe badinga wanadamu vrema wanzakalizi badinga wangu wanzakalizi sakie pirse kwa wakoma wala wa prepare ku wamwambie mwanamshe ukaya nsohu nujo urenge mapesa ha ula mwanamshe hende badala dungana dena mngu hende waeche banda hende waeche wala wajipania mwanamahe hakabala mrumsha mwanamahe ngobala ngomlindao ula hende hasone hawambia ukaya tsami tija wamwambia heya hodahoni hanjia wakati lola mrumshahe mwanamahe handisore memzade ula hamjia hamvuruze nyile hamrasua hambihindwo idate mwanamahe bahe hakaumua owaidi subhanallah raere mrumshe wakawe mwanamshola na ulade mwanamahe datsanganya dene mrumshahe wambihao bahari hadeya ye mrumshe yebano mrumshaho nge TikTok nge juma umdeya nge juma umbeshi ya mipiki nge juma umevese nge juma umtsuna gohonsi ya ukaya ye mwanamshaho kana ujiza ye mwanamshaho kana ujiza he haki yae he mapesa yae wasi abuamua waile homua wapare polisi ye polisi yija wambie polisi ukaya wai haja ili aja tsahe kodo haja hawe mwanam ya mrumshaho ye polisi audio ya ufikiri banda wama jinro wama kalboshi waono ya ukaya ye déplacement he mwanamsho la ho déplacer atende hula wede ulu anero c'est vrai shay ha déplacer jarenge mapesa kaja déplacer jatsa hebaya kaja déplacer jatsa hebaya sha déplacer yaje mjemu mlibe mapesa he na balazila pia mkaumpara yaje mjemu muo mumpulie polisi ola mwanamsho hatu harangwane polisi masuhuyala haukaya ikama sihu harangwane polisi masuhuyala hende habaki hata enswabili wamchililia haeleze polisi hamba ukaya istishada henry handie polisi ukaya wanu si wani para polisi bidi waone apeli na mtunde apeli na mtunde banganyina ze gamjoshi da mjie mwene ukaya wodu wampara gamjohunga mkomolia traduise yaishi wakati mwa yamba ukaya vie prendre nso urenge mapesa hapo yodo wakati mjolo ukajenda pour rien hawambi yashanga vraiment bane police des police bizarre l'ofika des policiers comment chaba mhate police ngumanga yanuma kalboshi hawambia hanza mkonfirme na mrenge telefoni ya hemzade huo na telefoni yangu mtonde gamjo na kawodo wanipara wanambia njenrege mapesa finalement ola mzade ola hasubuti harongo wakati polisi aja ukaya wahajahunu wede mwanamma hede andola shayo unienga ha déplace ataja hunu ya jiani uwe so ihanafua c'est normal gomuo gamumrema gujitapilo gujo hunafua shangwa nzo kama yo légitime défense ewa inu légitime défense yo dio marumia
hajo hangu haniuwe sikaumparani haukaya hadeplace rangu hahe ataujau ya jani. Subhanallah. Final mahardi hawa biaukaya izo ndabo katuni ya mapesa. C'est vrai. Ye polisi gwanzo steshihada kabati steshihada kabati manzishi yabuko na parjo kubali ukaya humnika mapesa au keda ula Faransa gwanzao ushahidi na steshihada na signature imana mshohatu wanuka wedi mwana mahe gumrande service wedi mwanzano he badala kahalo lani mwana mahe shawe mwanzano he depuis longtemps guarande service gasina maha kwa jamnike mapesa hasiyabu umweza majibu na mtuna izu mwanamme weyajahi miliyemnu mshahe wapare mwanamshahe ujoda honi hula wajiwa muerdi wa mtuwa problem mwajuku henda mahakama haukaya mwanamshahamba kana ulala kana usiuha ujotsaha avuka mpaka ye apeli yitundwa ujotsaha avuka mpaka ye apeli ye polisi wa isheokaya walade wa mpara hauke polisi gwarangao ya ukaya iyo deli na ula ha deplace rangoha he hata hende da honi mawangu izo dizo polisi wazenda shaka mrudi nuhambie bumana mmewewe wede mwana mshaha ya huringa uja Faransa yedi ya hutaishia ye mrumshe uo ye mrumshe uo haka manzanu wahe hadofikiruka ya ngulozo mwana mahe ne manzanu wahe dawa ujama anauna nyango joenjeza da ye faminge jo utanganya finalement hajazifanya mrende hashani mrende handui hasibabu de mwana mmahaho hasibabu de mwana mshahaho badada hamnikani mapesa mapesa mnikani hamazimani finalement heno wakati ya demande gamumde yao mkaonda tamfanye komplo mdeplace yajeho mjemumuwe mruditi na mpare polisi kwa banda nyide mwaipara mwana msha deplace haja yabongu juja yafungwa mwana mshahaho nguju henda jusqu'au bout mwana mshahaho nguju henda jusqu'au bout ye avoka waha hengujo demande ye apeli yafanyishiha nawe kaha demande rawere mrumshahaho gamjo ufungwa na nawe ngao yabo depuis longtemps 3 za kamili kutina kirtasi mwana maha Mwenyezi Mungu narinike hatima njema Mwenyezi Mungu yarinike mwiso mwema boyakaya mrungo ndo hata banda kutushida wanike mwana mshahawe mapesa ya hai na wene mrumshahaho kutunga namna ya taratibu wa usisa amani shango kubali mwanamshaho mpale mwanamshaho mjemumuwe. Subhanallah. Mwenyezi Mungu namnike hatima njema Mwenyezi Mungu namnike musomema Mwenyezi Mungu namnike mbandu kwamba hikma yarnike mbandu kwamba imani c'est vrai ma belle-sœur wa peu wa utli ya zendo la zawana umahanshonga shatsi ndoi wije hutsaishe mrumshawo hadithi na hahurande servisi mjaga mwana ukaka jamnikani mapesa bango joke mwana mshaho kana hure mazindu aukange jo mwana ba jo wana ne fam ya Latif ya Rabbi maskini wanadamu wa jihada ne dunia hii maskini wanadamu wa dunia hii wairenda ya ukaya hunuma halani haubaki éternellement. C'est une passage, juste passage. Gabo wazalo, gabo wakahombani hawa wazaya, watufanya seku wa Mwenyezi Mungu watamani. Gabo wabaki harma zemba za hawa wazaya, hata watola hotozalo, wafu Mwenyezi Mungu watamani. Gabo wazalo walelo hata wakana senka Mwenyezi Mungu watamani. Gabo wazalo wazazawa investis rangu kush, rangu shahula, rangu nguo, rangu msomo hatu wana wahundubaki ikabidi wafanye hazuangaliwa wazaya Mwenyezi Mungu watamani. Izo pia ngamdi wazao. Izo pia ngamdi wazao wa Komoro. Izo pia kamture sama. Izo pia kamtuelewa. Mwanadamu hamandoi mwana mshahahi yamsaidie zemali yarengeze mali za hai yamdeplace ujahunumanga ya jehunu yamtashe mrumshe yamnike yamloze hemba dhahabu ya hai ula mwana mahahi ya juhe ya keshani ya kiandui ya sutene mrumshe wawe mwana mshahahi wampare yendo hao wende hula wende wamue warbitina wampare polisi mwanadamu hamandoi mwanadamu mzambahindo Humdu babaisi wa Burundi yemrumshahu babaisi ha Burundi ujore de mwanamshaho nayi muwe mwanamshaho mba wede kina wa muwa reka humremepi
reka kujamrema shabanda hukayavo hamba ukaya hukaumzingara yemrumshaho yomuwa hata ukaya botura haniuwa hanreme subhanallah Mwenyezi Mungu anarengeza roho harme mangaino emangani ngerimenyele yao emangani la sanada mwenji za akili emangani baba isanada mwenji emangani menye wandu ze servo wandu kwa tina ubinadamu na unanya o unanya ulawa o binadamu ulawa kabati hata banamna ya ukaya ibidi ani mrado jokaya wewe mkomori mimi mkomori shamrungu tsawende hata ya sutenemru mshe hamali kawo waniki wane mwanamsho hao mwanamsho hao hamnikani mapesa mumwambia do mwezi huo mfanya mwahaka mjamnika mrumsha hao ina wakati ya heye TikTok ya menasema na msho hao ya mvuze majimbo hamaula mru wa shida nao mru mmemzima be mwanamsho hao hademande mapesa hahe hademande mapesa hayo olio ya umnike mapesa hahe kutumnike mapesa panda ena mumpara jarenge mapesa nje mumtoho fukoni mumbihe mumuwe biti na mumpare polisi mumuwe hesha hahe wedi mwanamsho hao wambeba mzaze mzima mais le cœur pasonga wa signaler s'il vous plaît ya la teuf nyezi munanike khatima jema wanwana damu wanukwatiwe wanu walihitima ebanu wanu warende wanukwatujua unanyo ngwadwa zoze fami yokutsona ya ukaye mwanamsho hao ngena haki yo haki hahe shamdu kutsongona ya ukaya je fais ce que je veux gamu mderange gani muo mtsanza nzijue na hundwa ni mashaka na hundwa ni mabaya je m'en fous umanipile wani mrumisha te mwanamsho aho jomre denai ya latif umanipile wani mrumishe hate mwanamsho aho yaje umue he haki yahe finalement ditina mumpulie polisi gamle ditina nuhabye bo jiro ko utsimana damu emrumshewo enjuru ngujohuro bonze emrumshewo enjuru kana hubata nafasi gomono na valeri urenge mwanamsho haho umuwe umbise mrumshaho muwe mwanamsho haho ka hatowaze mvuzaho nezemaliza ya urenge hujamanga mwanamsho haho ikao hahushangilia hauhimilia ili ulole mwanamshe huo kutsona ya ukaya ikabidi mumanzize yarengeze mali zahe yahunike nsi yabo tena mumuwe mumpulie polisi bo amuhambo boshonga ipasi tu vas regretter de toute ta vie do wakati mwanamsho jomba dégage do wakati mwanamsho jomba ruha wendeza untutsa do wakati jojitu watukufu wa Jamali garto wao ya numero heni ujoka interesse ya pare ya unesa za fikira zahe haukaya zero ngongizo nziro chaya ujozi renda nyangu Mwenyezi Mungu shatsindasi hauka Mwenyezi Mungu de mwenye kudra Mwenyezi Mungu de mwenye taufiki Mwenyezi Mungu de mwenye nyanzo yede mwenye kabul shatsidani wala sidani umuhimu ruombeze Edward namba amina Mwenyezi Mungu ya kubali ya exorce zedo kade ruombao hakuna damu wanu kwa tiwema zankiliza hao zitlawa kwa jao manga kwa tufikiri kwa jao manga kwa tuelewa unanya kwa jao manga kwa tuelewa binadamu hata mpaka dabasa gamrengo apeli ya mamangu ikao hapara nimwambeni ya ukaya 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 gam repete da mama hasa hapara weika hapara si ubaya yekaka mjapara hapara si subaya 07 48 45 19 33 assalamu alaikum ma chérie salam alhamdulillah siju hamnono jadidi na siha yinji inshallah amina kamwawe amtoze kwa kagamushia mais le cœur kagamushia obanso na ze commentaire vas-y maman
Komoro waweke mwana halolo amzaje kana mnashukana kunia kasi ne mwana dozi wajuu wazazi wajino abasaidu ketina urubanu ketina wamdenga mzaje ya jivanu kio mwangalie tamani ya ni madoktori ukenaona mtazao wazazi wengi wa hausi dao pia shashi imanishi sawa chabu mwana usiwana wazaya razalwa wazazi wao che imanisha sawa hizi kumilizo bange jizu wazazi hakika bosi unamu kabishuhambia kibuzi wana walua peu sasa mukana mwanaji kwa wapewa taarifa zake ya mlate raike mzazi raike mwanamshi ya zaya tuaminishi nyama tuaminishi chawatate kwa jambo vanu wajama de kutu mtaje kutu wajia bana kuna hadithi wa bana hiza jao wajia waleo wana warugoza wajuo warugoza wana warugoza na ina bana sharma ya peu au kama tukabanga mtu yangu mtaza hai cha mama jiwe jire kaito kali zote zisiri yo kaito kali zote zisiri uno watu za muda serikali ya banu waweka mzazi wetu ya mama sasa hivi mzazi mtu hazi haisala tiangili yo vyo harman maison de retraite kwa hiyo hali ya wakufanya ndio yaishi neno wana si kabisa hizo sababu weka watu wengi mzazi haja mutabisho wana na wale maana kufanya hizo hizo utabika emana mtu wanja una santusiali kana kasina kwa kulo damoni guri huo guri deo katwatari lale katwatari twalie katwatari sababu ziki ndo panjao ya hiyo problem ya kuunga mtajao wana zaje bujo jamu wao wana wabalenda ya mkatina amungia muna safadwai na safadwai kama tukare gibi zazai sababu alzheimer huyo parce bado botuna me alzheimer wanataka mashabadi wasio alzheimer kwa kuelewa alzheimer huyo ungetamisha unawashukuru maana kana utokaso ndani yake kafanya baadhi ya kama kana shida benza yena wana watu walele ngebidia mzazi hajampa tabia amani ndio hauje alzheimer huyo kana shida bado ndani kwa sababu na alzheimer mambo na alzheimer kwa sababu alzheimer kuna kalite mono kana shida bado ndani ya mzingari ya kuje wana bazeliana ni wana ile kwa wakati jana bwana alikuwa wala kalite basi zaje mjua bila disanda kitu moja wakati enda hazini ushwapraso ndani mambo ya kana mtu akisema kile mtalie basi mjue ya rejishani au ya mambo ya kwenda kile mtu ya roho na ndio mimi hana ikaisha kama ndio tunarudishia yao da sisi sana kama mjadala maana kwa kweli ngabu wana wapi ushachuona maana damu raiki maana mshe ya zaya ya una utungu ya jone na mdada ya mdada kama kwa zati kaongo na karakteri hizo très difficile wana waongo hata wajipatia hatu wazaza wajubu wale hatu wazaze nuala ende so wana mali wa moyo zigarende zangu eba nesi mzaze nilizigaro wana wangu wapesiza na kiraji nikamwa jambo mzaza nge baba mzaze hata ndio retrete ngena wana wapa nyumba hazi ndio baike mzaze ndio pia komori yende ya mshi komori ya mtunde kaka basi mgoda honi mzaze kati na hadi taida kana mtofushu yale ndio haja lokishia kanyo ya mtunde galeria limbeshia ibakati hija ndio na mzaza komori hata majirani wao utunda mzazi wa hima na nyao kama si hapo ya jirani uje utunda mzazi wa kama wewe yani sasa haja ni kitu fazo kwa sababu mmoja yani kwa sonia na walona hata imero rawa kwa umero wa kwa sonia ndio kwa majizo yo uje mzazi ya jamani hajangu kana msabisho hatushikora ya katuenda hazini yebidio di hazini yebidio tu dola rekodi melekure wazazi hasa wajungu waremau washuhuu na uwadea kwa mzazi walikuwa kumoli wa jabanu ikawa wajuu wangu kwa suhujua wangu wajua mdadao na mzazao bali shamza wa mzazao wa mbiokana wiko kwa alu wengi ya nzaya ya wotama hapa ya huna wana kwa kisami wana maluma dole sana aluwa kwa kisami na kira ni hanguna mfume kabla ni mzazai baba jafanya ni dalawa mkana mfunono hawa mkana kimbugaji haku ridwa mahidaru majaziru alijuta komoa beja kama jina bazunda beja tayi shema mbio blaze mbio zilinge ya peshe ya tabu halibaba ukomori ya mani ya mwezi ya bila idai muona paso kama tikujwe mwanamume yojua bakanga mbese ndushangu nende maana kale timbe zangu shemana mke uliona wana walua titi kana ujua uraso wana huru ya wazulumo wana ya jangale mzaja kama wazazi wana yemana walidai yole wao ramboro wazazi za warizaya ya wana razaba utena yekali waba ndone riwana tali longwa tatebasi ngongabu zaje hipa cha wala wana kwa naunye la bangwa kwa banu ya dunia ya hangu mutiramu yote
lavo jabane dunia hisa kabati mzazi kubalukana winde mwana hangu bunanzo na ni mazi tu alfuhu ni msite ndawe katinda ngo sodizo yawe bari mwana kati mwana hangu aibu kabati mwana urukana moyi mzaza hangu na ni msite donc ze kazo mbili gizo shaika ilotro raru tuamilukana mwana mshiyazalwa janga kwa wati katika fursa tajini jukana mzaza mimi zamani mzaza hangu yani ile mzazi zali otonoto ndio mzaza hangu ni mwenye suami so on exemple ya mzazi wewe wapare mtu enda ya mbenga yewe ale je wayo ewe ndari kwa kai abakana so wanao so wanao kuni wasia huyu ndio ndio nazafu ya wewe ndio tukafanya manayo ndani ya bona huyu ya so mtu ya so mseko na wewe mana ya hozwa nini ya dasafunzo ya ndenga msio ndiani ya jamaa bia hizo abongo tu hizo kauna ndiye mana ya mzaya ndani abakaumela zero shakuza hemanda kaja kuuliza abacha rumwa ngwa ndopo mgonja udakuna unaona hapo kusaza mnyonye mimi nakuzaje kuzahangu kuuliza ulele mama nje kulele shaka tukasikie nini sio zero uweka njafanyaji na shitani ule bando unike ule niko anavale ndivyo nyumba ikati nakonda ni ikati uranzi udorokozwana na ino waua yabo kamjua ni wao wana yabo kamkifana imangu ile maana wabomza na bomzaje wabode mwana yote ni wangu dabo wale la babunule la osha mambo kati na mtona wenzao kabo mambo sina unda mtu ya ndele ujo likifikiria alipazemba stara ya watu yokuwa haina mtu na mtata he ulovana ikae ndi hata kwa salisha famisa haja sasa kenza funga wa usipatiza wale na huu haja hata wasile katove mbona mrengi ya mpepo na amini mnyezi Mungu daka irudia hao hata ukiwa makiesi sasa ndio ndio watu sote pia haina mtu sobeza kana mnyezi Mungu anajali wakati wako kauja mnyezi Mungu anajali si swali makiesi tiolo sani pio hatu ndio wangu wanasomee wakati tofa ni wangu waswalie ni wangu ni karatize tanga hizo ndio ndio yao amina inshallah karatize ikamwa bendi yao amina mama watu hatu de roho na wakati huo mziro ono kwa sielewa watajua kati wale kama kwa sielewa watu wafanya mambo mori wajie kama mtu mahali sijau kama mtu mahali za jau kama unaona kupata mshemu kumana mimi kama mtu mshamba na so uvera kama sisi songeza wajaje kwa tushwishi dala no wana ono chamye Mungu ndio nikati majema ikambwa ben amina kati ndio mwanamume huo wa khadimu banga wanadamu walwapeu hapa nu wakati kao kati ungo chiramu ngoroso wana watide gardara wana hatuna hii walipotelea wote pia na baraka vyacho hanza mwanangu jitera kaba bisahero chakuti shidombulia au na balanga wenyo shabalo ngo shilima namna huo kumolo wazo mbegi ajata maisha ngo shilima na nyuma na msholo kumolo wazo mtunde kabwata walo wanashi watu wanaona kumolo walo no wana walo hamaje kutrige kasero wabie alionibie ta kutrige na wana mu balambi wa miliero ndio rilani shidoliba soka kana rendi hata siwa pomori Mungu jijote jadila hata kwa Afrika uisi yote ngoja duka bana wano garwa takia mwanamume ananuo mwanamsho moja unenge kumon ya mwana ya jualela ya ufanye hilo kana wale mwanamume ya unenge mjenawa wa haja kaja unatwa sahiha keja hadi kimanza ni mwani ya muamini ya jamu jinai ukana ya uzo kamamu kama una engo joida hata uzaya ule bakatari soesha ukena mbumshe usikonzi yani hautoba mwenye mwana magumu kabisa ngodo utofanye tabia nani wangu hata kwa nenda kujiza wangu hata wangu bila wala tu vanu yo bikasio leo botiramu yesi nganga ifanye uoyinza zako ya uzaya na mdadaho ye maana mshwaho ya chulo ndo mtitu ule kodi ye maana mshwaho ndo mtitu ule hata maana mdadaho yozo maana hapo mwangalie sheya lolwa ni maana mtu mtu anajifanya hazi ya kusema pesa wewe wakati kama na hao sema mimi ngoja ufanya pleasure shaya kwa maana mdadaho na mdadaho nani maana shewa humti kikao mdadaho ya kafikia mzee ikawa mdadaho katina jemaye ke video mzee mdadaho ya kudela bodona jemaye shida dunga yao ya tuna habari fanyao shewa kwa ingenda ni kuchira wao mwana mambo sio mpange polisi mzee kwa moja kuna jana ya mama akameka palo wao sio kwa na maduka na tiure de jema tiure kasho ngode wende tiure kaupanga wali wani wanilie njoke hindu ulengo panga ulengo undeme dati undeme sikoza sasa watu tena kuenda doko mbuna mtima na kidira watu washe watu wao wapindeze roho baba mwanamshe de tiure da yetu mme wavuka mwanamke mjoli wazo ndiye mwanamume ajore de mrumshe wavuka mwanamke mjoli wazo
sababu wajofanya hadi uwe maji hata basi kwa 3,000 euro par mois basi kwa 4,000 euro par mois kika mimi unapotaka maisha kutokana 300 euro par mois wafuata vitu wabakaunda darasa kutokana darasa kutokana maisha na lituru kwa dunia hii ndekani tu gari hiyo shadi tu kuliva hiyo kazi hapi hadi hiyo ibawu so yekiama hiyo ledao wabwa Mwenyezi Mungu yote dunia njema ya amina inshallah shekari zake dunia hiyo litendeza usoni ndio kana bado jenga ledao la arangura kufikira ngura katoba sikilo bana eli baiza maikinga eli za hana wakati bosira kanga mwenziani sikamwapo sidumba na wakati kanga mwenziani ndio jitasi kama na uchiwa batalo shame de la vie ndio jitasi kama muda bizukana iko bana kwa haje dunia jina la Mwenyezi Mungu ndio kamjoka kionzi aninda buhe chekati la buha sipwe mama damiomo si wanadamu haina wakati wanadamu yashu hayendao wote mets le cœur s'il vous plaît yani sipaka mkulalo pia ni shahada yani dunia hii wono jimajizo hawo hii jemaiti alkalmauti alitendo jibona dabu usoni ndio ameshiria mshikambrani ndio jamani mananya au mwanzani wa yashukurie reto de busheri kwa no imal reconnaissance wa kibali kulisasi tukawionti na Mwenyezi Mungu ni fadhi kanga ngamu wana huo Mwenyezi Mungu ni fadhi yani maisha mema ya mtukuzi na razaya ya mtukuzi ni chewana mjembe jema ule kama wende wono uamike ni maisha mema ya mchati majema bizana akhira ya rabbal alamin amina mama merci beaucoup amina mama watukufu Mwenyezi Mungu narnike hatima njema Mwenyezi Mungu yarinike musomema Mwenyezi Mungu yajalie kwa wanadamu waudoshe zana zembine zenjema hamastehi banda waye de ujori ni kakabuli waye de ujori ni katafiki shati mwanadamu au kama mwanadamu ehaziahe la plupari urendanai na fitna na hambarongombi shangar mumba Mwenyezi Mungu arijande kao izo rambao yarnike taufiki emarendanai wadojo ya ukayenga mrendonai jusqu'à quand wakati kanga mjove dunia inu dingo na siro henda mdugu joda uzisiwa arambira njema pobangoni kiyama ahirma mzima harumasi sonsi pia ummati wa mtu menana e dunia mafihi sonsi pia haini mdugu joda emiso bangoni kiyama wake yeshio shamuhono wa droiti no muhono wa goshi ikao ngejobali ya zembi nezenjema rombe Mwenyezi Mungu ya ukaya siridungao rielewao nani watso yelewa Mwenyezi Mungu ajele waelewa ritendere li hasara bangoni kiyama haurenda nambi hautsimbia nambi dojo kaya ihorjoka hwenda garenda uraone zinji ngarjweshi ya zinji bo mwanadamu ujo uzifanya ujo ujinika toma ya ukaya izo kuna uziswazo na vanu ngabo malaika waili ngabo nzao zembine zenjema ikao mwanadamu ngojo jifikiria nai wala ngojo jishangaza wakati kao lebo kulaho la umuhono mshe ngojo ni siwalo wambilwa uji nasibi ya ukaya elinubu kuhindri la tuparodiwa za hata mna dhabi toka mtiti Mwenyezi Mungu ndani hatima njema warenda wanashoha uzembi wali ukasi pa normal woi hajuha harenge miadi yakanemru mshe hadi wazakawli mwana mshahe mfana mbona naye yeti andu yeti wapeoso mwaye mrumshahe shaji hundu hafanya komplu dani mwana mshahe dani mrumshahe wauwa mwana mshahe Mwenyezi Mungu ndani hatima njema yarnike sitara yarnike usubirifu ya jaile izurambao Mwenyezi Mungu yarnike taufiki zizie uhanza rabbal alamina haukaka zinauzi ya haswabu nami shi haswabu ya Mwenyezi Mungu bandaide mwenye taufiki hata mpaka dayabo mwana mshahangu longue vie à toi Mwenyezi Mungu jo hifadhi ya hunikesu hana mvuu kuna fulwa huulawa jusema nzambe alhamdulillah eske ngojo somehe mwana mahu kuna somehe mwana mahu guanzwe mapesa ha eo polisi ngojo kao yahunda iyo kuna yahunda ukakabatisi shada shahima pesa sha do ufanya ujansortise inshallah ukiampe ujisema nza humide Mwenyezi Mungu chepo njo kwanza nambe urenda nai sinjema vomir de passer ujoka hwenda atampaka dayabo longue vie à vous Mwenyezi Mungu jo mhatsini na marenti namo ya hifadhi ze famili za hatu ya hifadhi wa za hatu ya hifadhi wa sonsipi wa rabbal alamin atampaka dayabo boom longue vie à vous inshallah